pozdrav svima sa Šalate. Da li znate kako izmjeriti puls za vrijeme treninga ako nemate sportski sat na ruci? Imate dva vrlo jednostavna načina. Vrlo jednostavno. Pomoću dva prsta, kažiprst i srednji prst, kojima pritisnemo arteriju odmah ispod razine palca na zapešću. Dakle, brojite otkucaje 15 sekundi i tada pomnožite sa 4 da bi dobili broj otkucaja srca u minuti. Druga opcija nam je isto sa dva prsta, kažiprst i srednji prst. Stisnemo lagano ispod donjeg dijela čeljusti. Tu nam je karotidna arterija i lagano osjetimo otkucaj srca. Jednako kao i kod zapešća, brojimo 15 sekundi, tada pomnožimo sa 4 da bi dobili ukupan otkucaj srca u minuti. Sada kada znate na koja dva načina možemo izmjeriti otkucaj srca na treningu kada smo zaboravili sat kod kuće ili ga uopće nemamo, tako da nemate brige, samo dva prsta na donji dio čeljusti, vanjski dio vrata ili na zapešće, tako da nemate problema. Ekipa, vidimo se idući put, lijepi pozdrav svima.